Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE drama. Manipod man kinikab sa trita, saan napod na nagantintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na makablaawang mampay ni Dio Alan Karting dita Hong Kong. Kastamutan kadatina kabutahe, Irish Pasqua from Zeni kabutahe. Kastimanti ko na ni kab sa trita. Dear Manang Bianang, imbak-bakit ko tiki naman nangimun ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga uray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga uray na bayagan na napasamak dayta. Jack man amuta na singpet-met ti asawak. Ngam no apay nga agapon lata ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas dayjay no kwa. Saan ay ang best friend kayo, auntie? Idi ngam ita sanen, linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, auntie? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag, tanabayag ka mo ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, auntie. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y ti Biag ko kaanakan. Dayji arita ang mga numataya dagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y ti Biag ko. Apaya kasta tila nga masimmang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa'y lang ti darak kang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan, napanak nagsakati ti kanen nagiti kalding ta. Idi kwan, nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko abasol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa'y lang idi. Idi panawan nga inararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas, manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga ngamin nagpatpa-charming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko matrabaho amin lagi jay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka? Basta di kan rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si kamo gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katangam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho iji bangkag. Sika kumaata sika ti lalaki gudaw. Kastamat ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw!
Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan ko daw. Ha? Unay kamagtan ko daw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tiday Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa planom nga gawid. Gimatang aklaeng, sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudo ni tiday Berta. Insublat mo di sa balimanan nga ex mo. Manang, Huh? ayunay kamutain. Awan lat di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan kumatgatang inton sumarunaw. Kadwag ton tagpaleng kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka mo tayo, ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag pat-charming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wine, mang palengke akiti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ni tatang dayta. Nalanga raw. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattaong agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan. Maaw-awatam kumalatan. No kas jay adi pumampansin. Insecure nga min day jay ababay. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso ang nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga miso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat kanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagitin nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalaka lang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kanakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itagmalmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang ambinto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kung dagita tapno saan ngagsisinukat. Umay dan to alaan ng dagita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na! Apay ngay! Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy.
Apay, anyat kaya ta sa unday toy? Isuda lang, ti customer mau. Saan ba't naira na laeng ang nabati na kita? Napick upon na kita'y daduma. Ay, isardeng mo tag-diet iti sapatos. Ah. Huston day ta diet. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanuno tabakbaketan. Dahil tala kayat mount ni masursurot. Agruam kamit tayo na bakbaketan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na ta panagdadait mau. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mau. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mau. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pailan nakamove on. Huwag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagita ngay bagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mau. Dahito ito sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no jakon mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak daita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makauma nga rudan tikas di nga ugali na. Malang nga road gudo, panawan kan tama nga numasangpetan nak dito di asawam. Jaklakit di kayat ti gubat. Agyaman nakmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan kada kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakataliko daklabasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid ni tamam. May samot tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakit kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may sa ubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan nak laeng iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kung takak ti kasinsin ko iti syudad tapno dakadwayo. Nakasarita kun ti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No di na kumasinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta kumati inam anak kaw. Tatang? Di husto pa'y lang, jay kunak.
Nga dapay larik nam iti day Berta, gudaw. Umaak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarken ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam siya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot laday jay. Ayan ni tatang mon ngay, di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman ki di tunay. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mau. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delimli madakan niyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no day nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha? Nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na a foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Ada itadan. Sumungadan. Ay, sige. Mapanak mo tayo. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sawak. Kanore dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kon nga gimon. Promise. Nauma niti kinaman nangimon mo bakbakatan. Kayat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kon nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway nga agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kon nga gimon. Iwaksi kon daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kuana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti puriner apaki asawaan. Ala,
Agsinatan, ta sumapol kamat iti foreigner. Si kamat, di ka la maangawon lakay. Kun kunakla ang mat. Bakitan ka lang haruday, ngam kastapay lati pampanunutag. Sorry ka din. Ay wan yan tangay nagawis mo da berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaang ay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kas diyang inararamid mo, naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kan ka. Kapuriner pa'y. Saan la siyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabiig. Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak kada kayaw. Ala, lipate munday jay Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti foreigner anak ya sawa. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti Biag da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya atat tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti Biagda. No napintas nga min ti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan tinapintas ti Biag na ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si Kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katak pa'y sumat. Agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga ron ti kari kita sawak kat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami nga agdandan na, tasan kami nga agapapa. Alakastan, tigayim mo, Rita. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, da ita pakasaritaan ti may sakabsat, diti drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.